arimo kwicwa n'umurundi, inyungu zanje z'i Burundi zose nanyujijemo ikaramu, muri karine yanje harimo ikaramu nanyujijemo kuzogeza ubutegetsi bw'abarundi bubaye nk'andi mategeko yose mu karere. Hiyongereyeho Tanzania, kugeza ubu ngiye kwamagana Tanzania, inyungu zanje zo muri Tanzania zigende zireke zisibe. Turabamagana 100%. Tubona intambara ubu bwicanye abarundi babakorera abanyamurenge, ubu ngubu hari igihe buzakomanga ari Burundi ku mipaka. Twongeye kubaha mwiriwe na mwaramutse aho bukeye. Uyu munsi ni tariki 14 ukwezi n'ukwa kabiri 2026. Nje mwumva kuri Mike ni Sendege y'abahizi Jabo riganje ijambo, naho kuri screen reka atwibwire umuyobozi wa Kivu Media TV. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Si ngombwa kwivuga se? Nta kwivuga nta kibazo. Yego. Nitwa Saba Mayuru. Mayuru. Ese Mayuru ni igisekuru? Ni igisekuruza. Ni igisekuruza. Sakuru ni Mayuru Paul. Ruhirimbura. Paul. Nkuko bisanzwe rero amakuru yacu turakomereza ibwota Masimbi Arizona. Ukuri kweruye ku makuru y'isenyuka ry'itorero Ebenezer Methodist Church. Noneho uyu munsi ngire ngo noneho n'ubwanyu tugiye gushiraho iherezo. Birarangiye iki kiganiro ntituzongera kugikora keretse wiri natwihamagarira wenyine. Ko nokuri nkeretse wenyine nahamagara. Amakuru rero aturuka mu banyamuryango b'itorero Ebenezer Methodist ndetse bakiririmo magingo ya ndetse n'abarisohotsemo nuko batubwiye ukuri. Yego. Ukuri kwabo kuzuye rero uri guhamye. Nibaza ko uri mu bakwakiriye. Gira icyo dusangiza. Murakoze cyane kutwakira. Turi kuri Kivu Media TV ndetse na G9 Mind TV. Yego. Iyo ni channel shasha, muzakore subscribe. Zose muzakore subscribe kabisa kugira ngo turusheho gutezanya imbere. Hanyuma rero iyi nkuru ni ya Methodist n'ubundi Ebenezer muri Arizona turimo kugarukaho, ariko noneho turashaka kwishiraho iherezo kugira ngo abantu batagira ngo wenda badushaka gucuruza urugamba, kubera ko nta makuru tuba twiherewe. Cyane ko operation yaho n'ubundi nubwo baduhaye twebwe dushaka kurangiza iki gikorwa, operation yaho ni ndende cyane, harimo ibintu byinshi ku buryo n'abakristo bavuyemo nta amakuru dufite nuko atari bo bonyine barimo kuvamo, haracarimo havamo n'abandi. Gusa bimwe byiyongera mu makuru twari twagiye dukora mu biganiro byatambutse. Ebenezer koko yatangijwe hariya, pasiteri wayo fonda wa hariya wayitangije Arizona ni Muzehe Muzero, ngo aje kujya muri retirement cyangwa se mu zabukuru. Asigaho pasiteri nde Willy, ariko Willy akaba yari umusitari azi no kuririmba. Ni nanga akiri muri Afurika ataraja muri Amerika yari asanzwe azwi mu kuririmba nyine mu bintu by'amatorero muri ministeri, muri za ministeri. Noneho ngo agere muri Amerika yiga ibintu by'iki bijyanye na theology. Abona niba ari diplome yaho, niba ari lisansi, niba ari sinzi ibyo batanga abakarifiye. Hanyuma rero Muzero buriya yabaye pasiteri wa Methodist. Muzero amukuye mu rundi rusengero yasengeragamo, ngira ngo n'urw'abazungu. Yego. Araza aba senior pastor. Akimara kuba senior pastor hariya, abagabo bamwe b'abapasiteri twagiye tuvuga mu biganiro byatambutse ari nabo tutavuze. Pasiteri sorry gatoya dusubiye inyuma, Muzehe uyu pasiteri Willy Runezerwa atangira gusa naho agorana muri management y'itorero, hamwe imikoranire yiwe hamwe n'abandi bapasiteri biba ricitsemo, acikamo roke ibiragiye. Muzehe Muzero kubw'impamvu ze nk'uko twagiye tubivuga nawe arabasanga, ariko
amakuru twakiriye no gusesengura muzehe Muzero nuko nawe ashobora kuba yarajanywe no kubona ko Willy imikoranire yiwe n'abandi bapasiteri n'abakristo irimo kugenda isa n'izamba, ndetse ashobora kuba ari umugabo udakunda umuco. nyine ibintu binyuze mu muco we n'ibyo ngibyo woshiraho icyo ushaka, ariko icyagaragaye cyo ni icyo ngicyo. Muzehe Muzero ngo abirebe abona ko ibi bintu bizakurura itiku mu rusengero, ni analyse arasohoka. Kuko twaza twibaza kuki Muzero yasohotse mu rusengero yatangije kandi asohoka mu rusengero rw'umupasiteri yasizeho yimitse, ni ukubera iki? Tugasangamo question mark, titubonega amakuru ya nyayo, ariko twaje kubona inkuru ziri true. Nuko Muzero yaratangiye kubona Willy atarimo kumvikana n'abantu, nk'umugabo w'inararibonye arareba abona imbere azagongana, kandi ari umugabo warangije neza imirimo yiwe nta kibazo afitanye n'abakristo, arasohoka akurikira abantu bo muri roho. Bwana Mayuru, ko ari umugabo watahuye Pastor Willy mbere n'inyumaga, yamutahuye mbere ariko yavuyemo nyuma. Muzehe Nyashoshi pasiteri ngo yitegereze gutya, ngo yitegereze Willy neza, ngo amwitegereze Runezerwa, aravuga ati aha ngaha hazaba gobwe, aha hari gobwe. arandika muri groupe, harya yanditse asezera, arasezera, yandika asezera, ariko mbere yo gusezera abwira abapasiteri bagenzi be. Muzehe Nyashoshi ni umupasiteri, abwira abapasiteri ati nyamara ndimo kwitegereza uyu mupasiteri cyane ko akiri na mutoya, kandi buriya metodiste niba hari amakominote agira amategeko akomeye n'amahame, niyo ya mbere. Abantu baramuka bakayazanamo ibintu by'ikinyamurenge cyangwa ikinyarwanda cyangwa ikigande, imico y'abagande n'abantuza n'ikirundi, ariko buriya metodiste bimeze gutya. Nyashoshi ati aha ngaha reka nkuremo akanje karenge. Pasiteri arasohoka aragenda ashinga urusengero rwe, hajya bagwita ngo iki? Beteli. Abakristo bari hariya badafite aho musengera, mugende murebe Muzehe Nyashoshi abakiri muri Beteli. Ni inararibonye, mugabo ureba kure, arigendeye, tirucisemo kabiri. Nyashoshi iti nararitatse. Abandi abagabo barasigaraga, basigaye mu rusengero abakristo, ariko tujuru pasiteri Willy aguma kubabera imbogamizi, ariko akaba agira sekreteri wiwe comptable, ngirengo hajya yitwa nde? Iranzi ngirengo niwe mugabo udakunda kuvuga, ucecetse kandi abitse ibintu byinshi. akaba umwuzukuru wa Muzero, mvaga noneho ukuntu ibintu bikubiranye. akaba umuhungu w'abasita, akaba umuhungu w'umusita. Ngaho ararihiritse Iranzi. Ngaho abantu bari bamaze iminsi bikorera ngo abakobwa b'abasegeye ngo nuko ni blage, ni ikiganiro n'uwo Iranzi nta n'ikibazo yifitiye ko turivugira amakuru. Hanyuma rero Iranzi akaba umuntu w'inkoramutima cyane wa pasiteri nde? Willy. Ari we wa muntu nageza mvuga mu biganiro ati baza bamuderega ahantu runaka pasiteri atari buje akajyayo. Iyi nkuru gadora ikomereye, ibindi babyihorera. Ariko kuva Muzehe Muzero akiba muri rusengero habagamo umugabo w'itorero, umugabo w'umuhana, kuko inkuru yose iraturuna, yose igaturunira ku mugabo bita Tarasisi. Ariko kandi uko guturuna Tarasisi ikintu kimuturunaho ntatiku ririmo, ni ubufura, ni imfura. Buriya umuryango wa ba Frank bafite ubuhamya bw'umugabo bita Tarasisi. Ino miryango yose ije hanze muza mugira umugisha w'abantu babakira. Ni ahantu hose ugiye uri mushya
iyo ugize amahirwe ukahasanga imfura irakwakira. Twese mu kanya hari uyu muririmbyi w'umunyarwanda w'indirimbo zo kuramya Imana bita Papi, afashe ijambo ashimira Nkomezi Alex, ajya Amerika niwe wamwakiriye. Komeza ubwo buhamya arabufite kuko twaramusuye, ariko nagiye nganira n'abandi bantu. Uyu Nkomezi Alex wagisubiza, afite na channel yiwe, mugende mukore subscribe, yakoze n'igitaramo cyiza. Agira ubuhamya bwiza bw'ahantu atuye, ko agira abantu benshi bamugana abashyitsi kandi azafata abashyitsi neza. Agira n'umudamu w'umutima mwiza cyane. ashobora kuba atuye ku nzira, atuye ku nzira hafi y'ikibuga cy'indege, hafi y'ibitaro n'amashuri. Nigeze kuhanyura. Ndavugira se undi mwayigezemo wenyine. Nuko ngo amare Tarasisi rero ni umugabo w'urusengero, wa muntu usanga hari abapasiteri bazababaho, ugasanga pasiteri ni umuntu ukomeye nyine mu rusengero, ariko ugasanga pasiteri agizwe n'abagabo, afite amaboko yiwe. Tarasisi rero ni inkingi ya mwamba muri rusengero rwa Methodiste kuva rwaba, ndetse bivugwa ko ari we nawe mwungiriza wa Willy. Noneho ni n'umwungiriza buriya wa Willy. Noneho ukibaza Willy ni gute ategera abagabo nka ba Tarasisi ngo abaha agaciro, cyane ko bananamuruta no mu myaka na experience, ko tuzi ko Tarasisi ari imfura, ari inyangamugayo. Buriya reka nkubwire, n'ikiganiro twaraye dukoze twashinjuye Willy bitewe n'amakosa n'amakuru yandi twari twahawe y'urundi ruhande, ariko twitegereje neza n'andi twaje guhabwa none y'umuntu mukuru, ibindi byose twanyujemo umurongo. Ni gute umugabo w'imfura nka Tarasisi urusengero rwavunye mukuru, iyo ataje gusohoka muri urusengero twari kuvuga ngo uyu mugabo kararengana, ariko kuba nawe yasohotsemo ni ibigaragara yuko ku mushumba n'imikoranire n'abandi bapasiteri koko harimo ikibazo. Umushumba mukuru, bwana munyamakuru mo aho ngaho, ariko turasubira inyuma. Muri fundraising yigeze kuba yo kugura urusengero, ya mafaranga yagarutse, tutari dufite proof, noneho yaje gutya n'amarisiti, ngira ngo turayazana. Mbere Muzero, ngira ngo Muzero yari akiri mu rusengero, yari akiri mu rusengero, bakoze fundraising bashaka kugura urusengero. Buriya iriya sale basengeramo Methodiste barayikodesha, batanga ibihumbi 250 by'idolari. Niwo wari umutungo ubitswe wo kugura inyubako, ngo bagire gutya, ngo baje gukora accountability babaza amafaranga kugira ngo bagure inyubako. Hagati amafaranga yose 250 abitse kuri konti. Yego. Muzero yasohotse itorero, ayo mafaranga agihari. Muzero mu gusohoka asohokana n'umubitsi n'umugabo wari ushinzwe verisema, harya niwe Gakunzi. Twari twitiranyije, ngo barasohokana umugabo w'imfura wacungaga amafaranga neza, arayasiga yuzuye, ayo yaruburira nde Iranzi, wa mwana w'abasitana ko n'umugabo. Uyu ukorana nawe wakomeza ngo bamare abagabo basabye ifaranga bitorerwa, ati twegeranye ifaranga dutange n'ayandi tugure sale, ngo bikubite ku ntuza kuri konti ku banyamuryango. Arababwira se turatanga andi mafaranga, twayatanze, harabura ngahe, dufite angahe, ngo bakore fundraising ku rubuga, hama yitanga umuntu umwe. Ko hitanze umuntu umwe niki cyabaye? Abagabo barikanze, barasuzumye, basanga mu 250 hasigaye 140, bivuze ko 110 byaburiwe irengero. Bikubisega kuri senior pastor n'umubitsi, bakama barya indimi, bakamubaza stati. Bageze aho ngaho bamubaje ga stati nyuma. Okay, ubwo ibintu uzabigenda bizamba, duhe stati y'itore turebe icyo ribivugaho. Akama bazanira ngo impapuro yiyandikiye. Anyway, na Iranzi pasiteri we, tuzi stati y'itore, tuzanire stati, akabafifika. Ariko ibyabaga byose bamwe barivumbura, ba pasiteri
reka tureke kumuvuga, barivumbura ndetse bashaka kuja no mu zindi nsengero z'abazungu, ariko uyu mugabo Tarasisi tujuru pasiteri yicara mu itorero n'abakristo, yicara mu itorero, ugize ngo agende akamugarura. Mwihangane reka tugaragaze pasiteri turebe ko aja ku murongo. Kugeza ejo bundi bose ricikamo gatatu barambiwe. mbere yuko bacikamo pasiteri Tarasisi yego umugabo muzima cyane, tutitaye ku iyobokamana n'umuhamagaro yahamagariwe w'ubushumba no mu buzima busanzwe ashobora kuba abantu bamuvuga ko ari imfura. Yego uyu mugabo byageze ngo igihe itorero riri mu marembera yo gucikamo, urubyiruko n'abaririmbyi barimo aba ba Jacques, barimo abacuranzi baririmbyi ba Jacques, ni umusitari reka tumuvuge, ba Frank, abo bacuranzi ba uyu mwana Michel bavuye hano bose baragoka, ndetse harimo n'abaramu ba Michel bita abo bita ngo bakiruhura. Yego bajya kwa pasiteri iwe mu rugo, apana mu itorero, basanga Tarasisi bagiwe kumwinginga. Tese ibi bintu wabihagazemo ko ari wowe muvyeyi mukuru, abantu tureke gucikamo. Bwa gatatu urumva abana bari bafite ingingimira mu muhana wa Arizona, kumva Methodiste Beneza yongera icikemo, yacitsemo rope icikamo Beteli, none yongera icikemo iricikamo niri Nyabaki. Uyu mugabo wirisi ishashi nisi ishashi abana gabinginze Tarasisi, ariko baza binginga Tarasisi gutya. Tarasisi yasezeye ngirengo yanditse mu rubuga, yasezeye mu rubuga, abana bamagenda barira ati tubabarire wigenda, ko bazabona ko Tarasisi nagenda rurarangiye. Ndetse na pasiteri uyu nguyu wiri nawaza gusa nkaho ashidukiye hejuru, ashaka kugarura ibintu kera byageze mu marembera hafi Kiniga. Abana se bakinginga Tarasisi bamubwira ngo iki? Ngo agaruke. Akababwira iki we? Tarasisi urumva yari yafashe umwanzuro kandi bari baragoragoje bya. Bamubwiraga ko yihangane, harimo baramuba bawiri muri ba basore n'abagabo. Yego. Bari bubwire wiri kugira ngo ahinduke cyangwa demission. Ariko se koko abo bana b'abasore navuga ko yari amabura kindi. Yego, ariko nono muri iriya nama yo guhamagazaga abazungu bahagarariye Methodiste ntabwo bavuye Indiana. Twamenye amakuru ko hariya muri Arizona harimo umuzungu uhagarariye Methodiste yose ya Arizona ya state yaraje. Ngo ahagere bari abana bose b'abaririmbyi benshi bari biganjemo ba Frank, ba Michel, bande ngo na ba Jacques bari barimo. Umuzungu nyine aravuga, bamuhaye raporo y'uko ibintu bimeze kandi bamubwira ko nyine abantu bagiye. Umuzungu aravuga ati none hakorwa iki? Pasiteri nawe tacu yasubije kuko tiyari bugarura abantu bagiye. Ariko Iranzi arababwiye yatabaye n'ubundi amazi yarenze inkombe. Iranzi ngo avugiramo ijambo. Ese murashaka kubabara? Abagabo bararyumva. Turashaka kubabara gute? Ku mutungo w'abakristo. Ariko umutipe aba yarivuze, bivuze ko yivuyemo. Azi icyo yavuze. Ariko umucuranzi rero Michel atereka kwere sinakuriye mu Rwanda. Reka mbacira umugani. Mu Cyongereza yabwiye umuzungu, tese wa muzungu we usohora muri ibi najyani ngaho urusengero rwacitsemo, ukitakita uhora muri iyi nzira n'imodoka yawe, muzamutema igiti mugasiga imizi. Urusengero rucitsemo bwa mbere, muri abazungu muzamubesha ngo muzamukora ibiki n'ibiki mugira ubwenge. Rurahirimye rwa kabiri, ubwa gatatu kuraza ukororosa. Tuwawumva umuzahure watemye umuzi ukarandura umuzi. Ya matwi mabi y'abazungu, ya matwi mabi. Yashize iminsi 2 ngizo za message ku rubuga, abantu baranamuza baragenda. Amakuru twahawe nuko twahawe izina rishasha ry'urusengero ndetse n'umupasiteri babanoma uzari leading
turamufite nuko tutari bumuvuge. akaza kungirizwa na muzehe n'ubundi Yakungirizwa na muzeyi we n'umuvyeyi w'itorero. Tarasisi Taho yo iwe karaja mu ijuru. ijuru rwose. Karaja mu ijuru agomba kubaka ubwami bw'Imana. Muri komenti Arizona Methodiste Ebeneza uwasigaye cyangwa se uwasohotse atwandikira icyo banenga Tarasisi, nitubona komenti imwe turayipininga. Tayo bari bubone baramunenga se N'icyo umunenga baramunenga iki? Yivye isadaka, siwe watwaye amafaranga, yabikaga, siwe wari senior pastor, ariko ngo iyo yayoboraga igitaramo. Dore gikindi rero muri urubyiruko rero ngo ntigwiyumvagamo pasteur inde wiri. Tugenda tubwira n'abapasiteri b'ubu ngubu, hari abapasiteri basigaye bazana ibintu byo kwikanyiza, bakazana ibintu byo ngo niba yavuze nyine ngo yavuze. Urabazi nawe, urabazi, hari abo twagiye duhura nabo cyane. Kandi yaje guha abantu indirimbo imwe, yaje guha abantu umukungu kandi barepese kabiri cya gatatu. Abaririmbyi buriye ngo igihe Tarasisi yabaga yayoboye babaga bazi yuko bari buze. Buriya baririmbye amakorari, urubyiruko rukunda guperforminga indirimbo bakanyugwa bakabona time. Abayumbe kuri abayumbe bafatiye runini insengero, tuzubona insengero abayumbe bavuyemo birimo kwa marushi. Abayumbe bakunda umukunga wawubahaye, urawubira uvunwe n'iki? Senti si wowe uhawe uyivuza. Turi umucuranga ibi byuma biri muri senti byavyikaraga nta bice byawe by'umubiri birimo. Amatwi yawe guza ngo kurumva umuziki, niba utawukunda shiramo ipama cyangwa usiga utanze ugende. Hari umugabo wahaye abagore ikorari yamavuga ngo nimuririmba indirimbo 8 ikoze iyo yikozaga aja mu manza ziwe, aragaruka yagarutse neza. Iya gatandatu bageze ku ivensi ya kabiri. Tese muracyariyo? Okay, nimukomeze. Wabahaye imikunga ukisohokera ngo ntabwo bamwemeraga kubera ko yabimaga umukunga. Ntibamwemeraga yabimaga umukunga. Kandi uzirikane ko wiri ari young generation. Kandi wiri ari young generation. Ukibaza niki? Si wa musazaga wenda nagatako niwe musaza mukuru dufite mu basaza basenze. Niwe wenyine uza wisabira umukunga akirwanka gutya agahirikana n'umuhungu we Dayi. Sikanzwa pasteur bo rero sinzi kabisa. Sinzi. Rero amakanisa azoza acikamo. Urubyiruko usigaye kwifitiye abapasiteri batoya. Kiriki si missionnaire. Ntiyazagira umuntu uzongera kumwita ibindi bintu bitari missionnaire. Ni mu kumubabaza cyane. Nuko wawe. Ariko muzehe Tarasisi ngo yaba yasenze. Erega nta hantu diplomasi itaba. Abantu bajya bajishuka. Nta hantu diplomasi itaba. Kandi diplomasi ni ubwenge. Na management ni no gushira mu gaciro. Shira mu gaciro. Niba hariho abantu bakunda umukunga ubahe. Niba urubyiruko rukunda indirimbo kandi akaba arizo mbaraga z'itorero, wabibahaye nkuko Tarasisi azabikora. Tubikomora. Ko barabyina umukunga iminota 5 ukamutambuka ngo uri senior pastor, kera uhagaze ku gatuti ukabugize gutya. Ni iki ibyo se nibi? Tubikomora kuri Bishop Dr. Douglas ubushize wa Wells Salvation. Yavuze ko icyo ashimira urubyiruko rwa none muri gospel nuko babyina ibyo babyina, baririmba izo ndirimbo ariko bagaha umwanya ijambo kandi hari umwana ukiramara kubyina ngo asohoke tibikunda aje. Hari twatugugu two hanze y'urusengero, erega abantu bamaze kuba smart. Nuko ico ngico naco bakagishinja nde urubyiruko rukagishinja senior pastor we azaba agenda bakatakata tabareke ngo bisanzure, ndetse afatikanyije n'uyu musekereteri. Reka tureke no kuvuga ngo ba Tarasisi basohotse niki. Bene izo nsengero zimeze gutyo ku rubyiruko uzuja kwicura gutya zagiyeho bari bubone ibyo ngibyo bagasohoka bakaja hano. Ariko ngo ufite ngo amahame ngo ufite iki. Methodiste niba hari ama communauté tubamo yemera ikintu cy'umukunga kuvana kera ni Methodiste kurusha n'akadeza n'ibindi na za sepa. Izi ni iziga. Nuko ngo amare amakuru dufite rero, dufite izina rishyashya ry'itorero rishyashya basenze ku cyumweru, no ku cyumweru bazasenga. Yitwa harya
New Life Fellowship. New Life Fellowship Fellowship. niryo zina ry'urusengero rushasha. Riyobowe na Pastor Jerome. Ntabwo ari Jerome. Ni Jerome. Manasi? Manase. Ni Manasi. Rizayoborwa na Pasiteri Manase. Ubwo byanga byakunda yungirijwe na Muzehe Tarasisi. Ibyo bire. Niwe taza kwandira ubusinya yubake gusa uwedinze. Ndetse banajya gushiraho wiri. Ngo bamushizeho aranga. Twari tugushije. Bashizeho Muzehe aranga. Atoya. Ariko ngo yari yitegereje buriya ngo n'umuntu udakunda amatiku mu matorero aya ngaya yacu. Ko ndaje kuvuga communauté yacu kandi siyo. Urusengero no rwabona. Ntabwo akunda amatiku yo mu nsengero. Nico kintu ngo yiriza akavuga atoya nzajya numvira. Kandi akaba n'umujyanama mwiza cyane. Amaze n'igihe hari. Kandi wiwe usanga abantu bose hari abantu bazaba umuhana ariko ugasanga ari urubyiruko ari abantu bakuru bakunda gutorera kwa kanaka. Inzu iwiwe ngo ni naho repetition zibera. Noneho iwiwe niho repetition zinarabera. Y'abaririmbyi. Dukunda gukurikirana ama practice yabo. Iwiwe niho repetition zibera. Ni imagine. Niho inama ziza zibera nyinshi. Ni inama zo kwiyunga. Habaye inama zo kwiyunga Tarasisi arimo kugerageza kunga abantu n'iki. Ariko biranga babona. Ako wiringwa agafwe. Basaba pasiteri. Reka nkubwize ukuri. Kugira ngo itorero njewe nashunze. Rihirime. Rihirime gutya ryama rihirima rirangira. Nuko rica abakristo bashaka. Nuko amarepetisiyo yose n'ibiki byose bibera kwa Muzehe Tarasisi. Urumva rero urusengero ngubwo rushasha ruzayoborwa na Jerome abantu badafite abantu badafite urusengero hariya muri Arizona mukiyamugira gutya. Nimuyoboke New Life Fellowship. New Life Fellowship mwubake itorero. Ngibyo nguko rero. Tuzongera gukora ikiganiro kuri iyi nkuru. Ari uko hari umuntu w'umupasiteri mukuru wari mu nshingano waduhamagaye. Nyuma y'ibi hari amakuru ahari ko ushobora kugereranya abakristo basigaye ubunyine muri Methodiste ndetse n'abamaze kwinjira muri New Life Fellowship. Ni ukuvuga ngo Ebenezer Methodiste yasigaye gutya. Iheru usengero rubere. Yasigaye abakristo bagiye nibo benshi cyane kurusha bari. Kandi noneho n'ikorari yose yagiye. Reba Frank yageze hariya yubaka ikorari hariya yasanze iri hasi cyane. Yasanze iri hasi iramuvuna. Tumushimira umwuka wo kubaka. Agira umwuka wo kubaka cyane. Ni umugabo creative cyane. Imisanzu yiwe yagiye atanga n'inama muri Afurika iragaragara. Arubaka bro. Reba ikorari yahari yari mu makorari akomeye iwe na ba Jacques. Harimo abaririmbyi benshi ariko dore bagiye. Ndetse n'abasigaye si ugukunda Methodiste. Oya ngo nabo ngo harimo benshi ngo bagiye gusiza. Nuko ngo nabo basigajwe n'isano ry'umubiri kuruta iry'itorero. Hari isano ry'umubiri bafitanye na pasiteri mukuru uriya Weri Runezerwa. Ariko abandi ko barashidikanya n'abandi basigayemo kubera ngo k'ibzasoni kutagaragaza nyine. Erega muva mu kintu cyanyu mukigikunze kubera ko kiba cyabavunye. Harimo abandi bagabo bakuru jewe nzi babaye barimo gusa bazakurikira bari Jesus bakuru ntavuga bazabakurikira. Ndetse bivuga ko ngo hari ababyeyi bagumye gusigara niba abana bagasohoka. Ku buryo umubyeyi asigara abana batatu bakagenda. Umubyeyi azaba hanze y'abana biwe. Ubundi sibyo. Ubu ugomba gusengana n'abana bawe ukajya bakurikirana. Ni ngombwa. Ni discipline. Mugiye muturanye hari. Musengera atandukanye kubera ko mutari tuye kubiri. Ariko muturanye hari kurikira abana nyine nuko. Ibyo baneze babineze namwe murabizi. Mubake. Gusa ikibazo nuko bubaka bakazongera bagasambuka ibintu by'amacakubiri. Nibyo narimvuza kugira ngo nje shumbi itorero. Abakristo ntibanyishimire. Basabe kwegura cyangwa iki. Kugira ngo itorero ricikemo kubera jewe. No demission. Muri abazungu nico baturusha. Abazungu reba Ubwongereza mu myaka 2 buyobowe n'abaministre ba PM
bagera muri 3 cyangwa 4 bose bagiye begura bakoraga weakness ntoya gusa bagaragazaga mu buyobozi bahitaga begura hakegura ari ayoboye igihugu n'uyu nguyu uriho hari ibintu by'amabanga yagiye ameneka hariya muri Amerika amaze igihe n'aba Trump barimo n'abandi bayobozi bakomeye ku isi bagenda bakora ibintu bigayitse n'abana batagejeje imyaka 18 amabanga yabo ejo bundi yagiye hanze uyu nguyu baramuhamagaje mu nteko ejo bundi ya ntuza y'Ubwongereza yaza ajugunya afite amahirwe 80% ko nawe ashobora kudemisiyona why not erega kudemisiyona kubera ko abantu batagushaka population itagushaka ntabwo ari ubugwari ni ya defete yawe ufite ituma abantu batera induru ariko kwegura ukayemera ukavaho ntabwo ari ubugwari ntabwo ari ubugwari jewe itorero ntiryohirima ryamvunye nayoboye nk'umupasiteri ngo nirirangiza iriya ni rekoro mbi. Bwana munyamakuru dukomeza tugana ku musozo mu by'ukuri amatorero asenywa n'iki ahanini akenshi amatorero akenshi asenywa n'abashumba nk'ubu twari duherutse inkubiri yo gusenyuka kw'amatorero umwaka wa 2022 hano za Rubavu ntibigeze kugwana bamwe barahagarikira abandi barahagarikira kariya kavuyo ntabwo nokagaragaramo nk'urubyiruko rugaragara hagati muri asenyuka ubivuga iki nta bukristo buba burimo iriya ni fanatisme akenshi usanga byubakiye ku cene wabo ntabwo nuja kurwana niyo bari mukuru wanje tuvukana mu nda ari mu mafuti sinomushigikira kwemera n'ukwemera undi umuntu w'umukristo aja kurwana gute mu itorero murwanire kandi usanga bapfa amafaranga amaturo nicyo bapfa cyane kubera icyo buriya cyokoze baba bazi ibyo bagwanira n'ibyo bakuramo n'ibyo kuragira ngo bapfe ubusa tayigeze gusenyuka hano za Kigali ariya yo mu ntuzi ni za Maranatha uzi ingumi bateranye umugabo yazamafata igiseke ngo se aya maturo n'aya mwaso maze imitwe irapfa. Bakunzi bacu rero bari hirya no hino dukomeza tubashishikariza gukora subscribe, share ndetse na comment ku buryo muzajya mukurikirana amakuru yacu uko bwije nuko bukeye. Nkuko musanzwe rero muzi umunyamakuru wacu uri kuri screen mu biganiro bya politike ngo ni Makobora ni 0.0 hariya mu Rwisankuku ngo byagenze gute kuri none. Ubundi abantu batazi hera kwenzero na Rwisankuku niba hari ahantu habi habaho bo gutega gutyambushe bakakwishira ku kumara ni hari habibira bibi n'udukomero tubi n'ibisambu bibi n'utubande utubande buri hasi twinshi utubande gako n'ubundi akabande ka hari anti wokaje umugiye ugira gute inzira n'ubundi usanga ziri hejuru urumva ariko mugende abana batwigwaneho mu bakuri ingofero kude shapu twirwaneho MRDP ikintu cyitwa aduyi erega ariko tunakosora akagara jewe niyo mpamvu nagurutse buriya akagara kanteye umujinya bangana buriya nta mpamvu yo gusuzugurwa n'umuturanyi wawe kandi none ari mu mafuti akagara ntabwo gashobora gusuzugura abantu ngo kirwo gasuzuguza abantu bwirwe buhimba utuntu tw'ibinyoma hari akagara kari kavuze ngo Fande Rugabo yapfuye akagara katangaza ko umuvugizi Fande Kamasa yapfuye reka nkubwize ukuri urugamba rwagwanwe uyu munsi buri hari amakuru umwe tuzatwirinda kuvuga kubera ko twambaye amaraso y'icyaha urugamba none reka mbwira akagara urugamba uyu munsi hajya turi ku itariki zingahe 16 ejo niko barwana 15 n'eshatu urugamba rwo ku itariki 16 guhera mu gitondo ni Fande Kamasa wari komandinze Rwisankuku na Pweza Rwisankuku niba atari nizagwisankuku ni wa komandinze yego bagukubitiye ikintu cyitwa aduyi bamwinjije hariya kuri ntuza kuri 0 bose bari hariya kuri 0 ko baragira niho baba barwanira
no mu yindi mibande ya hariya Rwisankuku ni nini ni nini ariko hariho Rwisankuku ya ruguru mu bibira by'igatanda uja za Gatongo nyine uzamuka iriya za Pwenze niho biriwe bagira gute barwanira ariko aduye yakubititse nabi cyane kandi nono ibaze abo twirwaneho kirarwana n'abandi sinagiye mbivuga mu biganiro sinagiye nkora ibiganiro sometimes turi kumwe muri studio ndavuga kuri Kivu Media ati nyamara ndimo kwirirwa mboroga ahangaha ngo ruriya rugamba rurimo abatanzaniya abantu bakanga kunyuma ariko uyu munsi ku itariki 13 ibinyamakuru byose nibwo byeruye yuko hariya nibwo bamenye ko hariya ari abatanzaniya jewe za kadiri hari urugamba gutya za numva uburyo abana barwanye n'abantu bahuye nabo gutya ngahita amenya izindi imbaraga zaje warumaze nk'uko twagumye tubyumva ibiganiro bigera muri 3 hano simbeshe mbwira abantu ko harimo abatanzaniya abantu bakanyandikira ngo aba batanzaniya ngushira mu biganiro byawe muri comment ngo ntabahari ariko sha umwana w'umunyamurenge ukamukura hariya muri la misozi ya za Karingi ukamutibura mu Karingi nguri hibu nguri n'umurundi tibikunda hariya ni special forces z'abatanzaniya zagaragaye rero zagaragaye bivugwa ko ari bo ndetse bari bamaze iminsi batsura intambara n'amatangazo ya twirwaneho yego ntekereza ko amatangazo abiri irya none n'iryejo hashize nibwo bavuzemo abatanzaniya andi matangazo yabo yose narayasomye nta mutanzaniya bari bakigira bavuga ariko byabaye clear umutanzaniya arimo hariya abana barwanya urugamba rutabaho bro nirirwa mbivuga ngo abanyamurenge ubu nyine na FCM 23 ariko wenda reka tuvuge hariya ruguru twirwaneho iri niho wenda bimeze nabi cyane ko bararwana urugamba rutigeze rubaho rwo ku rwego rwa nyuma ruriya rugamba Uburusiya burwana na za Ukraine ni kimwe neza n'urugamba ntuza abangaba batwirwanira ko bararwana na special force z'umutwe wa Ibu umutwe wa Ibu niyo special force ya mbere gutya ya mbere mu gisirikare cya Congo ifata training yo kugwegwana irimo izivamo n'abantu barinda Republican Guard bagira no kwabo baza bambara yego bagira ibikoresho na za bifunga n'amavi twatuna abazamu bazabambara hano twinkokora zifunga amavi baba protection muri karine yaje harimo ikaramu nanyujijemo kuzogeza ubutegetsi bw'abarundi bubaye nk'andi mategeko yose mu karere hiyongereyeho Tanzania kugeza ubu ngiye kwamagana Tanzania inyungu zanje zo muri Tanzania zigende zireke zisibe turabamagana 100%. Tubona intambara ubu bwicanya abarundi babakorera abanyamurenge ubu ngubu hari igihe buzakomanga ari Burundi ku mipaka Perezida w'u Burundi sintinya kubuvuga Perezida w'u Burundi n'umugaba w'ingabo n'abari abagenerale bose bazobura aho bakwiye uzi igihe intuzo umwuzure ubaye igihe cya Nowa aho yarabwiye ati ni Yesu yavuze Imana yavuze muze twubaka inkuge mwihana barana uri umugwayi kagasaza imvura iragwa nk'ibisanzwe amazi arazamuka hari umugabo w'inene wari wishe amatwi arazamuka yari ari mu murima wita Rushishi amazi agera ahangaha atangira kuniga abagabo yaza agera ahangaha bose bari ku nkuge tidukingurire kinyamara nawe ati nabanigi ntanababwiye tubona neva nawe azokomanga ku nkuge uzi iyo nkuge iyo ariyo azokomanga imurenge ngo imuhe ubufasha azohahungira kandi amakuru twatugenda tunuganuga nuko buriya bwicanye abanyamurenge bakorewe bwo mu bibogobogo bwo muri 1996 ya jenoside yaba abanyakabera abo iyi leta y'u Burundi ibifitemo akaboko abangaba bari babifitemo akaboko ndetse n'ubwicanyi bwo mu Gatumba mvuza amagambo akomeye iki ni igihe cyo kuvuga amagambo akomeye amagambo undi muntu wese atopfa gutinyuka kuvuga ni igihe cyo kuyavuga kubera ko baradukorera jenoside abanyamurenge muzamureka ibintu by'ubwoba mugende mutinyuke nk'abanyarwanda baragutse baravuga bivuna umwanzi kubera ko bari babahekuye abanyayisiraheli ibo babaye ibivume buriya abanyayisiraheli cyatumye bivume nta kindi ni ubwicanyi bakorewe bro ni ubwicanyi
buriya iyo badakorwa buriya bwicanyi bari abantu nk'abandi. Tubona abanyarwanda gutya wirirwa ugera hariya wakomanga dore umunyarwanda perezida wanyu perezida uzugira n'ibyo bakoze. Kagame ibyo yakoze birazwi. Tiwupfa guhagarika jenoside ngo wirukane ingabo za Mobutu n'iza Mintwari na ntuza na za XFR gutya gusa amahanga arebera. Wiviriye Buganda mu ntambara za Idi Amin na Museveni na za Bush bo. Perezida Kagame yarwanye intambara ya Bush bo. Iyo nyisomye za nama nuzuza. Intambara ya Bush bo. Haje wowe. Jihore. Tugende. Hari video nza ndeba gutya General Perezida Kagame ari muri aza passinga ni nko muri meeting ya gisirikare. Hari kadete zari za passinze za Uganda barimo gukora ibintu by'imicezo by'amaparada ne ya karate. Gutya video zituna gutya nkama mbona Perezida Kagame hari. Abagabo barasafari. Rero aya mavideo aya ngaya base matamanye hari abantu bazayareba muri 2050 kavuga ati kwe muhaguruke mugende niba umutanzania arimo kutwica mu bivuge. Ntabwo umunyamurenga beshejweho n'indagara zituruka muri Tanzania, titubeshejweho n'umuceri uturuka Tanzania ngo bazawudufungira, ariko umunyamurenga azobeshwaho na mwene se urimo gupfa. Ntabwo dufite abantu benshi bo kubura, ntabwo dufite abantu benshi bo gupfura. Abanyamurenge ni bake. Ubwoko bwacu bw'abanyamurenge bo twica gutya imyaka 20 tukama dusibangana twese, kandi wo ni hayireba gutya tugasibangana. Hari amoko yapfuye arashira, hari amoko yibagiranye. Uzi ijambo ry'igifaransa bita kuba dispari. Kuba dispari so kubura igirengero. Wo buri gwirengero wenda hari aho gushira yarashize definitivement. Yarashize kandi yishe. None umuntu yakirirwa avuga abantu bagaturuka hariya ngo ngo yarasaze. Twasajijwe n'amaraso ya bene wacu. Twasajijwe n'amaraso ya bene wacu babapfa hari. Reba tiwabonye umukecuru warapfuye. Uriya mukecuru warapfuye. Nabonye n'ifoto ye na general. Uriya sinzi icapana na General Sematama. Ko baravuga ko ari nyirakuru. Maybe ko ashobora kuba niba atari nyirakuru ashobora kuba ari nkanyina wabo. Ico nzi cyo ntabwo ari mama we. Yigeze ari nyirakuru kumusura uzarase. Ko nyirakuru uzarase ntabwo yabaga ari kuko twarabanye kera. Bisfase Matama yitwa Gwambika. Yari umurashi. Yari umugabo wakundaga abantu cyane. Ariko akangiki ikintu cyitwa mayimayi. Mayimayi ngo yateye Gwambika. Mukumva ngo mu bagabo batabaye Gwambika arimo. Fini inka zagiye ziragarutse. Ubundi njewe nabaye kuri Nyamara. Habaga abagabo batatu bane. Habaga umugabo wapfuye bitaga Karumbuza. Uramuzi uriya wo kwa Karaha bano. Ndamuzi. Karumbuza tubyihoreye. Hakaba umugabo w'umusita bita Ntoni. Nyonkre. W'umugwere. Nyonkre. Ntoni ntabwo yageza arwana. Yagiraga impano yo kubona mayimayi. Ta mayimayi yageze igera kuri Nyamara Ntoni atayibona. Mayimayi yageze ija kunyaga inka no kurasa isasu. Toni yababonye. Akamatabaza ati nabonye mayimayi. Abasirikari yo Toni mbese yari drone. Ni drone y'ubu. Habaga umugabo bita Tare. Yarapfuye sha. Yapfiriye kuri Nyamara n'ubundi mu rugamba. Yageza arwana ko yari intaremi. Iwe yageza agendira mu bibira muri za patu akurira igiti akagumayo. Bwamaye bukamabuza hasi ahabureba akamenya aho buri. Mission yabo yose akayibona. Akurira igiti akambara ibisharanki makamasa n'amabara. Tari. Hakaba umugabo bita Gatonze. Gidata wacu wo ku Mutanogo. Iwe nti yari umuntu. Kurasa gutya. Irembo rya bijamo. Hakaba rero na Rwambika ise neza ubyara General Sematama. Yari umuntu yarwanye murere. Jewe nza mu mahanga naciye muri Ngiga mu kibira bita Ngiga. Yageza atubwira tukiri abana yari soko. Akatubwira ngo akatwereka inkovu yiwe yari yarashwe hano mu mfundiko. Ati dore n'umujenesi wadashe aturutse mu kirere. Ngira amahigwe nje nca muri Ngiga niho yarasiwe babagwana muri murere.
birukana umujenesi, banyereka igiti umujenesi yari ariho ari hejuru, babateze bamurasa bamuturutse hejuru, mufata hano mu mfundiko, aragarama aramurasa, yari umuntu. Ariko kamusanga ubu ngubu twabaye abantu gusa bari aho no kuvuga ku munwa buke ngo twamagane umutanzaniya n'umurundi hari urimo kwica abantu, ngo yaye ngo uzopfa, ngo iki ngo ibintu wavuga ngo biraremereye abarundi. Zino mfu z'abanyamurenge, amaraso y'abanyamurenge azobakomangira. Bwana Mahiro turagushimiye, Asante. wakoze amakuru meza. Amakuru y'iwacu twese turayakunda nkeretse utabishaka. Kandi dushimira Twirwaneho MLDP kubw'urugamba rw'uyu munsi, aho babohoje igice Kigali cya Rwitsankuku ndetse bakaba ejo barakomanga. nabonye Twitter ya Rugabo Afande avuga ko nta breakfast abazalendo na FARDC ndetse n'abo ba Tanzania bari bufatire kuri Pwezero, ngo nibo bayihafatira. Yashimishije. Mu ntambara hari intambara zagiye ziba ruguru, Fande Ruterera yageze avugira ku Congo, ari za ntuza za muri biriya bice bya za Mikenke gutyo uja gufata za Marundi, biriya bice bya Marundi babagwana, akavugira ku Congo igihe cya Gumi, ngo ibya saa sita ndabijya mu madege. Rugabo nabonye iriya Twitter nama mvyibuka, numva morali yama munyibutsa, kandi nawe arafunzwe azira uko yavutse nyine Fande Ruterera. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, mababa na mabibi, tuwasalimu sana huko. Dusubwana ku musozo w'amakuru y'uyu munsi, tubabwira gukora subscribe nk'ibisanzwe ndetse muduha comment. Dukunda ibitekerezo, dukunda inama, natwe tuzajya tugerageza tubinyuzemo amaso ndetse dukora icyo mwatugiriyemo inama. Naho ubutaha rero Bwana Mahiro. Urakoze cyane, wa ndagushimira. Yego. Uri umugabo w'ubwenge kandi uzi kuyobora ikiganiro neza. Asante sana. Imana ikurinde. Merci beaucoup.